induna yalapha endaweni siyazi ukuthi inkosi esiphethe unyawo awo zalo Ringaze liduke njalo abantu bazonyawo zalo unyawo kusonkosi usobahlala la siphethwe ke la endaweni embonke iphethwe ngaphansi kwenyawo kodwa ukhona induna ubaba uDlazi uzosamukela egameni lobukhosi egameni lokuthi sijabule endaweni ngoba siyazi ukuthi shenge umhlaba ungamakhosi kunjalo ngiyacela mfowethu uma ikhona ingoma emnandi sikumisa nje ubaba uNduna induna yethu siyakhuleka ngicela DJ umbuke ebusweni ubaba uNduna bese ubuka ingoma mhlawumbe angayithanda saka bafethu kumnandi kakhulu Dr 2+2 Thanksgiving isingisi select manzini wenza njalo manje so Angibonge baphathi bohlelo indlela engijabule ngayo ungathi ngahlale nginani ngaso sonke isikhathi angikhuleke emakhosini akhona la noma ngekho phakathi wethu kodwa ngiyazi ukuthi abantu abalaba ngabantu bamakhosi sibonge kubaba umfundisi hayi ngikuzwile ukuthi uyiswaza ufihli ukuthi inkosi yenzani kumka Abraham ngikuzwile kuthiwa angizomukela la ngifisa ukuqala la kubaba uSibiya kumkhulu uSibiya ngoba kunjenjena kungenxa kababa uSibiya ukube ubaba uSibiya kafundisanga ukube namhlanje asikho ngako la kwaSibiya kodwa kungenxa kaSibiya benomama umsebenzi abawenza namhlanje kuyakhomba ukuthi abadlalanga ngobuthongo babo ubuthongo babo ababukhaleli namhlanje banenyembezi zenjabulo namhlanje ngoba lo mntwana owenza lo msebenzi ongaka ukhona okhulume la ukuthi imisebenzi enjena siyibona ngoba yenziwa umasipala kodwa namhlanje wenziwa umfokazana nje ophuma kwaNdlwana ukwazi ukuhlanganisa isizwe ngalendlela enze ngayo. Baba uSibiya sibonga kakhulu umsebenzi owenza ngoba lo mntwana uze abela ekhona kungenxa yakho nguwe owawenza lokhu ukuthi azafike lapha afike khona. Angayincoma nje yena ngokuthi ayikhukhumeza kodwa azi ukuthi uyayikhohlisa. Umuntu owenza umsebenzi ongaka yiwena ngoba ukuba kuwena lo msebenzi akuwo ukuba akekho kuwo. Siyabonga kakhulu mkhulu ukwenza kwakho lokho. uNkulunkulu akubusise. Into engiyithanda kubaba uSibiya ke enye nje indoda ehlonipha ngalendlela nami ngingaka ngize ngibe namahloni ngendlela ahlonipha ngayo baba uSibiya. Bese kuthi ontanga bese bayadelela bese bayangidelela. Kodwa yena uyakwazi ukuyithoba
ahloniphe engikubonile futhi kusipiya ukubuka abantu abakhe ngendlela engibone babambane ngayo. Yazi abanye bathi ukukopela kubi, kodwa ngithi mina ukukopela kuhle. Kodwa hayi bakopela esikolweni. Ukukopela entweni ezinhle kuhle ukuze nawe wenze okuhle. Sibonga kakhulu baba uSipiya umsebenzi umntwana owenzile. Ungazi ukuthi angakhula umntwana aqhubeke nokwenza into ekanjena endaweni ngoba namhlanje siyobona abantu esigcina ngokubabona ema-TV. Namhlanje siyobabona ngamehlo. Namhlanje siyobabona ngamehlo, sizobazi uma ukhuluma ngokhuzana ukhuluma ngomuntu ombona ngamehlo. Badoba nabani? Omthandeni sobabona ngamehlo. Nalokho okuthiwa ungizwe naye. Esihlale simuzwa okhozini wagcine wasuka wayela khona. Namhlanje siyombona ngamehlo. Lokho kuyintokozo kithi siwumphakathi. Bathu mamillion 2+2. Siyabonga mkhulu umsebenzi osenzele wona endaweni yakithi eMbodla ngaphansi kobukhosi bakwaNyawo. Ngicabanga ukuthi nabo ubukhosi bakithi buyayiqhenya ngawe ngokwenzile kubo. Wenze udumo abaningi abafuni uthi umuntu masanemali abukela abanye abantu phansi. Mina ngibonile inkomo ngibonile ngibonile zu5. Inkomo ngibonile zu5 esiyodla zona ngamandla akho. Konke lokho okwenzile kwamandla akho awugodlanga. Akho sifuna ukusho ukuthi ungathi uNkulunkulu angakubusisa uqhubeke wenze okuhle ube negama elihle